थारैनो बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों आरो मोनसे गोग्गानाय बाथ्रा बुंदोंदि बिटिआरनि 6 शिड्यूला डिमा हासाव कार्बि आंलंनिख्रुइ गोबां आलादा। बिटिआरनि जा आयेन एबा एका एसेबां गोरलै नङा, जेराव गोसोब्लानो हा हुनि जेंनाखौ फोजोबनो हानाय बा गोसोब्लानो गुबुनफोरनो हा होनो हानाय एसेबां गोरलै नङा होननानै बुंदों। थारैनो बे समाव जों मख'नांगोन आरो बाख्नायनांगोन रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जे बिटिआरनि आथिखालनि जा बिटिआरनि 6 शिड्यूल एरिया एबा 6 शिड्यूला डिमा हासाव कार्बि आंलंनिख्रुइ गोबां आलादा। गुबुन गुबुन एबा हादोरनि गुबुन गुबुन 6 शिड्यूल ओनसोलनिख्रुइ बे बिटिआर ओनसोलनि माखासे नेम खान्थिफोरा एसेबां गोरलै नङा होननानै बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आरो बिथाङा अखिल गगৈ एमएलए अखिल गगैनि सोंथिनि फिननायाव एबा सोंथिनि फिननायखौ लानानै जेराव हा हुनि जेंनाया अबर' थामहिनबा गुबुन हारिफोरनि बर'नि अनगायै एबा ट्राइबेल सुबुंनि एबा ट्राइबेल सोद्रोमानि अनगायै गुबुनफोरनो हा पाट्टा होनायनि बाथ्रा बुंनायाव रोखा फोरमायदोंदि बिटिआरनि जा 6 शिड्यूल बे 6 शिड्यूल ओनसोला एसेबां गोरलै नङा एबा नेमखान्थिफोरा एसेबां गोरलै नङा दि गोसोब्लानो गिबि मन्त्रि आखाइनिफ्राय हानि पाट्टा होनो हानाय बेबायदि थासारि नङा होननानै बाथ्रानि गेजेरजों फिननाय होदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आरो बिथाङा डिमा हासाव कार्बि आंलं बायदि बायदि 6 शिड्यूल ओनसोलखौ मख'नानै फोरमायदोंदि डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं बायदि एबा कार्बि आंलंनि नेमखान्थि बायदि नङा बिटिआर ओनसोला। जे बिटिआर ओनसोला कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि अनगायै एबा डिमा हासावनिख्रुइ गोबां आलादा एबा बिनि जाखिनि एक एबा नेमखान्थि बिनि नेमखान्थिफोरा गोबां आलादा एसेबां गोरलै नङा होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला जे बिटिआर ओनसोला मोनसे गोख्रों आरो मोनसे सिमफायनो हायै गोबां माने नेमखान्थि थानाय माबायदि बाथ्रा बुंदों जों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लानि। It is not a easy things. আজি বিটিআৰত অলপ আগতে ৰাতিপুৱা মোৰ তাত মানুহ আহিছিলে, মাৰোৱাৰী মানুহ অলপ আহিছিল, তাৰপিছত অসমীয়া মানুহ। আজি নিকাচিৰ দৰে জাগাত অসমীয়া মানুহ, অসমীয়া ভাষী মানুহ 52 বানপানী টুটি গৈছিলে 52 চনত তেওঁলোকে মাটিত বহি আছে, আজিলৈকে মাটিৰ অধিকাৰ পোৱা নাই। আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দিব নোৱাৰো, দিনে ৰাতিয়ে কথা পাতি আছো কেনেকৈ ৰাস্তা উলিয়াব পৰা যায়। বিটিআৰ ইজ এ ইউনিক জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া য'ত 30% বড়ো লোকেৰে 6 শিডিউল হৈছে আৰু 60% লোকে বড়ো সমাজৰ নেতৃত্বক মানি লৈছে এট দ্য ৰিস্ক অফ দেয়াৰ ডিফাৰেণ্ট ৰাইটছ। এই জাগাটোত আমাৰ দায়িত্ব আছে। বড়ো আৰু অনাবড়ো সমাজৰ মাজত আমি অসমৰ আজিৰ দিনটোত অসমৰ আমি অভিভাৱক শব্দটো নকওঁ, আমি অসমৰ আজি সেৱক। অসমৰ মানুহে আমাৰ মুখলৈকে চাই আছে। বড়ো আৰু নন বড়ো লোকৰ মাজত সমন্বয় সৃষ্টি কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ। It is not a easy 6 schedule. It is a very difficult 6 schedule. কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওতকৈ ইয়াৰ পৰিৱেশ বহুত জটিল আছিল। এই পৰিৱেশৰ মাজত আজি আমি সমতা আৰু সমন্বয়ৰ আমি নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ ইয়াত আহিছোঁ। আৰু আজি বিটিআৰ নিৰ্মাণত বড়ো জনসাধাৰণ আৰু ইয়াৰ লগত বিটিআৰ অঞ্চলত বাস কৰা অনাবড়ো জনসাধাৰণ দুয়োটাই বড়ো সমাজে নিজৰ ৰাজ্যৰ দাবী প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে, অনাবড়ো সমাজে নিজৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰক পিছ পেলাই থৈ অসমৰ স্থায়ী শান্তিৰ বাবে সহবাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। This is a unique opportunity. আৰু এই গোটেই পৰিৱেশটো আমি প্ৰভোক নহয়, আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগিব, সহযোগিতা কৰিব লাগিব, বড়ো নেতৃত্বক শক্তিশালী কৰিব লাগিব, অনাবড়ো নেতৃত্বক বড়ো নেতৃত্বৰ লগত আমি একেটা ৰুমত বহুৱাই তেওঁলোকৰ মাজত আমি এটা মিলনৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। We have a greater responsibility. আমাৰ বহুত ডাঙৰ ৰেছপন্সিবিলিটি ইয়াত আছে।